Университет олого олус ден улариан турар. Олох сайдан урку кем курдук болбатах, онон билеңе студенттер тугунан тыынан олороллорун көдөрөр сылтан биги бу аныгы студенческий олохтугунан устарга планналбыт сценаристпыт Октябрина Шестакова. Бине каастагына бу үлете болар сценарист быгытынан маннык устар планнахпыт ден университети кытта кепсеппит университеттер бигине өйөннөр давайте оңрухайын биги олох тарласпаппыт кеблебиттен олин тумбулелен эребит. Сериал бут режиссера Ярослав Касянов тен ол. Кене бу режиссер бутан бастабы колнуда болуар. Бу кемге биха кастинг битер съемка сагаланна. Ото студенттер дем боллагана билен турар хембит бу эдер сас керегемнере каанда аны катламматтар эн кастагына хастан хембит студенттер биннер кемген олус күндүтү камнеген ол хем бу көрөнчүгө сааттан тутууга болу дегендигин казбитти кейбетнедер саагар төннөн актан санаанылыга олар әрі билген бу университет кайда курдуклары бүтүн бей көрөкпүт билен турар эдер саас болла даганы манна таптал бәбәне кытта сыхын сериал бу тустута табылды биги съемка бу толос чепчекетик бары оны бланна бу курдук барта боларгар эренебит.